turistiem nav iespējams iziet uz balkonu, tādēļ lūdzu nepūlieties, ja apsardzīvos nelaiž, tādēļ tas ir tikai drošības apsvērumu dēļ. Ladies and gentlemen, don't worry if you can't get out on the balcony, just for the security reason. You can still enjoy the view from inside of the hotel, of course. Дамы и господа, пожалуйста, внимайте внимание, что не надо выходить всех на балкон. And we'll make the New Year countdown in about 2 minutes. São João e Pēdējās 30 sekundes.